Yini le yenza uGatsheni aqhubeka ayithobe futhi ke abe owehlukile ekakhulukazi emsebenzini wakhe? Ngaso sonke isikhathi mangibona umuntu nje ngibona umlungu wami. Mangibona umuntu ngithi nanga umlungu wami. Ngakhathalekile ukuthi kuyiphi level, uphethe emalini, uhamba ngani, kodwa ngisuke ngibona umlungu wami. So mangibona umlungu wami kumele ukuthi ngimhloniphe ngaso sonke isikhathi. Umlungu wami kumele ehlale ejabule ngaso sonke isikhathi. Yebo akubi lula kwesinye isikhathi ngadibana nama Chinese lapho nalapho abanye abantu bethatha ama advantage kodwa kulula kimi ukuphila nabantu. So and ngicabanga ukuthi ukuphila kwami nabantu kwenza ukuthi behlezi bengisupporta ngaso sonke isikhathi ngendlela abangisupporta ngakhona, ngoba ekhiphile amanye ama artists ngiyafisa ukuthi nabo abantu bengawasupport bewalekelele. Sekwalayelwa online these days, ngathi abantu bengalayela ngendlela efanelekile, phansi ngama group alapha ko WhatsApp okuthunyelwana kuzona ingoma. So engathi abantu bengalayela ngendlela efanele, bengene online ko YouTube belalele umculo wabantu, bakhiphile ama artists njengamanje zimnandi ingoma. So ngathi abantu bengasupportwa bonke ukuze bephile nabo, ngoba akubalekile kimi ukuthi kube yimina ngedwa oqhamayo. So ngathi namanye ama artists ebengalithola ithuba ebhukhwe nawe elalelwe nawe bewasha amagolide, bewasha ama platinum. Kuhle lokho as industry kamaskandi kusho okukhulu and yakhuphuka.